Syakarhu ulamin Yamal na kinong Christian akala ceramika hadin ba ureneto wiga ulio iya karetkan Henry ulamin Yamal ulapan pai kelaiki lengba kakam bat syak pelim ke Manchester United haka Aston Villa tengah pedang sobai pigi parlok syakana ke channel lada pide ibdang temai wat klik bat subscribe like bat sahai kumno uhari keng dan rupeu gol haka kalandarier jongo kata haus nem arjar arpusan bat kelalong sendon uhari keng kumuta uwe negirang yelakai haka history jong ke Bundesliga ubas tetam ban pois haka shispa gol contribution kata hakin nyobu prateli ki jingelakai ulala ban tep hadu prapuwe teli ki gol bat kat kendai teli ki assist bat haka jing kun persya jongka haka Bundesliga ia ka Heidenheim kabayan kelala ban pelim ia ka Heidenheim lengba salonat gol kibeliau ban tep dau Michael Olise uhari keng bat Luis Diaz kawi Ustanisis kumta dengan ia jing job kabayan kadang lapan bat haka kerdan ke banengkong du jongka Bundesliga lengba sabhuik point kalayo ban kamai bat haka wepat kaliang haka jingil kai Premier League hapedeng ke Manchester United persya ke Aston Villa kalala ban pelim ya ke Manchester United kata lengba ar lewi cool kibeliau ban tep dau Roger Baro ar nakabenta ke Man United udai ukun ha kumta da kana jingla ajong ke Aston Villa ban job ia ke Manchester United kala pelong ya ke ban job ia ki jingil kai hadu shipeu teli ki jingil kai marbut kataru bat menta ke Aston Villa kadang sak setang lai poin nadin jong ke Arsenal akami kin poin jong ke Premier League bat haka wepat ke jingil kai La Liga hapdeng ke Barcelona persyai ke Villarreal ke Barcelona kalala ban khori ke nam job lengba ar lenot gol haka bawa Rafinha ulio ban lit nengkong ia ke Barcelona haka menit ke bakadar lengba ke penalti bat nakaliang jong ke Villarreal ro kala persyang kat balak ban penpai ya ketiga gol Andre ke kemla setia bat haka menit ke balak kendai dah ka jing tackle jong Renato Vega ia Yamal ulio ia ke straight rekat kumta hadin kane une orang ilakai bedang khat pras nem karta ulio ia ke jingkerhu na kinong Christian jong ke Villarreal lanebu kaba ulamin Yamal ulapan sengap jari ki haka menit ke ban rupulai dah kaba ulio ban tep ia ke gol ban double ia kalit jong ke Barcelona bat ula celebrate dah ka sio kumba kila pasio ya kumta da kana jingla jong ke Barcelona ban job kalanang lit shu haka mi ikan point kata da ka bakal tam point hadu 100 point na ke Real Madrid